live ke lang ratun don pini nilitum karbing long live studio long puthot nilitum chupapon elitum ning che thenai punang ko lo yutang mong ke lang litai nod lo arta ke kompen lang lita Guwahati rong supia son alang li warengang hoi chipalong dun pen chenglok GGKSA along advisor ke mandun pen chenglok alang li journey puthak penangan ke than naing ke mom naing amudo pik la simpini niltum alang li phan by telephone hanse sahu penil tum che contact lo alang li phan namil tum studio phawek ji polo la so teng penil tum alang li phan contact lo unan ke alang li phan dak kan ke ban ke pawang ji phan bori lo tame alang li ta busy schedule jo ajoine phongni bang enil tum zabang studio long lang li sami ke ngam lang jor ne lo sami pini bang ke iltum ko pai ke me Selang li akai alamo litum thiek pen chingi je thanang pa selang li phancho phalo. First of all, we are very thankful to you for being here with us in this studio to share about your life journey and all. So first of all, nali phan niltum karbing long life pen welcome aru apnak okek dhanobad japon korisu. Tangte nangli hin pen le nangli po pai men nangli schooling nangli nangdum korte bangkwan ma nangli rong na pen si nangli nangke plang ma nangli biodata bang nangli le intro chipik na kardom kadokwe karbiang long life kelang don rap jer pijer podoan atom phan tambe lapen nili choro pajer kangtung karbiang long life atima phan nili phan dak nang kachop hapon ajok lapen ning arong piklopini dak nang dito matheng no nang chetong dun long lo nang dita ke bangi pu kati se ani ding olo anta pini apor ke me cheton chitsi pini nang dito matheng no nilido aprangsi nili methang chepachini kangtong nili men ke Borish Ingjai nili bidisar Greater Guwahati Karbi Student Association lapen ke claim back ke nili Assam Secretariat Janata Bhavan along Assistant Section Officer anghoi long sini li non mat moreng chuklem don bom lapen nili hem binong ke nili ni mahang ke thek ke tumpreng ni hang karbiang long lapen nili sarbura amen ke kalitang gunadaring jai lapen nili pai amen bangke sangki binateron pi lapen nili korte bang pinso ke nili nuwet nili ni dolang nili ni dota hem si donik elo alang li dong kamukam sikele amen so ening jaipi sapi sabramen ni sabura ke dolang edi sabura bang avelo tuning se kalang sapi do iklang kalang te nali tumarong school pentong nali nili rong ke mugasong nili kachali ke Don Bosco Sojong nili hadak hem penta kilometer crazy bak ke hello dolang so up down ke aprang ke halasot ke cycle pen si up down lo daily ningkan krehini ke cycle pen ba mantune ke hot pen ke mabang bas lo ke thap dun po bojar bas jo che thapdan po bojar bas pusi pu asot ke weekly bas dam pen chelat lai long se che thapdan la pen hem two wheeler pen son se school bang ke hadak pen se complete lo 2008 aning kan si nili matriculation che paon lo la pen sujong pen bang ke star marks ke long pen ke chipon cheng ke nili hello la pen la so phi bang ke nili higher secondary bang ke nili dak Guwahati HKV Hindustani Kendra Vidyalaya CBSE hadak pen si nili chepon don lo class 12 bang ke la so phi bang ke nili engineering si background ke nili engineering Dibrugarh University long nili electronics and communication engineering chipa unsi 2015 aning kan first class pen hadak pen chipa un nali ha kitching men star side lo lapu ke kali angbong malum nita lasula la ke pinelo la songbong ta nili asa phini ke thoma course ta charli la nili nang chithan dam kang tu bang la hello hala nili class 12 exam pi de phi result chong hong bom hotta nili chiklo jon thoma phan diploma choen hala sut ke Academy of Broadcasting Media School pu hala sut aprang ben nili la son nangli tu mason lam ganing je ta kunani program to la son bang nili ning ha la suppose nili hala sut
laso course to end dun si nili I think first batch I'm among the first batch from Northeast to have that diploma. The diploma amen bang CCPRJ po lasot bang full form certified course in professional radio jockeying po. Halasot ke ulala ta radio ko pipine ke bang jeng halasot bang ke ama radio ta halasot bang ke college do mata mobile long ta me radio arju po amala Silong center ta mane dhuri don halasot Guwahati the di amala taman I was always I like the way the RJ present the show lason hedi amai methang ta mantuni lason thekte lamning ji latum misen lason nuchari dun thekte puining hang du jok sini lasota alaso course enlo diploma enlo amar lasot bangke kaprek channel ajuta nang hang lo adakta muthe nili bangta laso diploma jut pit pen engineering hala ates kipi bang thala ates ta undun det ma engineering course persudang koklo lam la amanang ke kala amar la bang hala so abang ke connection bang ave delo anta la so dak se tame la nili charli nakji pusi college ajo pustame functions hot putame ajar putame nili si anchoring guri bam la pen di furong sepi ba Karbi long sa pena nang sini tum doji 2011 12 13 la so lom ke penangan na show ke nili host long lang dakta Karbi Youth Festival long tame ke CS pencher abdon si ajak event long ke nili methang ta host don long lang la pen la ma la pulo la bangke college ta juthu koklo hala college event da wedan lo empar ke la so connection bangke penangan ni deng ke agap do koklo non pini nang ditum penang cingki ke ani dingo philo la son media long punon ajak bangke welcome back thank you besides la pen pulate inke course bangke nili Spanish alam ta nili certified diploma do halaso hala bangke nili engineering last year ahut si nili hala mane further studies bangke nili actually MBA na thu international business nili kachali ning hang amala si international business charli pati si international language bangke ke thek nang so people sin nang le Spanish nili ke and that bangke Spanish is widely spoken it's one of the most spoken language see Latin America puno penangana tum ke aru directly they might not speak Spanish but Spanish along si penangana language ke that means originate lo si Spanish bang interest do mala si Spanish charli la ma lalo lata halata ke api bang ke engineering ta tang der lo tang der api bang ke nili Kolkata sidam Kolkata dam po muet pen itu macetang nason nili business na tu si MBA koriji pualam amanili Kolkata dam lo ama Kolkata bang ke hala sota exam prepare bom hota mane imethang ining hang mane imethang pen si tangka sikai hini punoi imethang si chupang room pen do thekte puamat hala sot bang ta private long nili claim don lang adakta private claim don lang adakta approximately ningkan isibak dokai dakta claim don lang taso pihadak penta wang to that bang aru Shillong tani di private dak isi Manipur asor bang ini kortete latum akimi si startup khuli hala so startup chichi hung chita hodlo that is back in the year 2017 Pansi pu bang Karbi long life kelang ratan pachini ponta what is the a concept bang bilo startup mane latum bangke basically latum business bangke they deal with websites and softwares mane akimi kemi dak local business tum penangan dota munitum internet bangke wang lote ma anta munitum internet long how will they present their business in the internet for that alang tumbang it was very important halaso atema internet revolution bang halaso bang lo mati di 4G so exactly laso lasila tumbang business bang lala tumbang dukan punoi business punoi hotels punoi la tumbang website design pi la pela tumbang advertisement punoi koson se Google page long la tum koson se api atum alang tum kalak babang ji order di layam sila da tum claim hadak ta claim don lang hadak ta claim don deta pike
ding unang naglo nili nang jethan kali tang thang le ai event na bang do thu pick amon nili live long amala si nang jethan kali nang jethan lo mission lo nang jethan la hai lo journey it's a kind of journey no life it was never smooth the journey was never smooth ups and downs do pick lo dakta inge but soon as I told you hadak bang ke Shillong market bang it here that because it is just a small city pe sichipu small sort of a town la si hadak tan ta business bang do ida ta pot penana phi bang ke business dry det lo claim an nahi anta bang tum ke nahi tum anta en ke business ke lason kali je pini ising pu po penap ta ki ming pu le thot po ke kali mati la ke isi business en po ka prek ani ding lason nampat empire par jam nahi kalang amala si halat so apot bang ta ni dia me thang si growth bang je thek long ida nang nak hadak pen wang lo empar ke nili Guwahati bang mathalo daksi lapu kali lo opini son ba claimi pusak dem paminang pu alam bang finally realize lo la pen hala sud bang isi record bom lo ma REC klang bom lo ma REC pudo chok to hala sud bang Guwahati bang lo la pen Guwahati bang ke banking apan si coaching and pang cheng lo nili mane aku banking mane banking exam apan direct bang asakuri apan bang sinon ibang bang ke charlie le lo sakuri si lut ni punon ibang bang jal I have struggled enough in Kolkata while I was in private company. Acha la Kolkata long nangli you are from background di nangli not technical background plus apuni tumpreng pen di te tumpreng pen lana journey koson lo hempen kopini obstacle like financially koson lo strong ma mate koson lo financially just like it was just lower middle class family so lason bang kali je financially strong pick अच्छा आपको हेम्पेन इसी दूध मटे एक लोटा बेटा है तो उसको बाहर क्यों भेजे तो लसो कॉन्सेप्ट बंग कोसन पेरेंट्स से लसो अलाम बंग इतनी सर पूरा नॉन महंगा विद्यालय तेमा अंता अलांग ली फन शुरू नंग जे अलांग ली नीली अपन लसो बंग नंगे खांग दो नवे जाता वे मुझे नंग ली नंग चाली दाम जी ठेक नंग जी दाम नोय कपी मचाली दाम नहीं चाली दाम मोय नी दोलो पुबांग mane nang thang ta ma thanang ni tangka lagile ramrong regrong pusabe nang bang nang ning hang ka bang klem dong pula so bang ning nang pathe doko amala so posi ni lita la son se ni lita cepaduk pilo la pukali ni ta hadak tam lo cepaduk pilo ni lita ala muhet pen la ni li klem don private long pukala ke it was sort of a call center call center was in Kolkata city ke hadake the jobs are very less paid comparing to other cities in India when you compare with Bengaluru or maybe other Chennai or like Kolkata is very less paid city. Lalu ahok lo lasi hala dake nonanda aduli kalang hingyang mo ndangan to lo mati la ok da chervet chunam long mohom da chervet chunam long ane chi hota nang li an thali si nang pipo laso pike nang li next an cho hang puda samosa hisap si nang pi mat oh exactly lalu la pen hadak pen wa nili mohet pen si anon pinetu po la hadak pen Guwahati long dolo Guwahati pen bangke nili tamat halo isi hem so 1 BHK pata puno isi room long si ladak masih kitchen ta dolap lo aja ta dolap lo amat hala dat dak masih attach lab lo ke to hedi एकदम जेने तेने से के दो पुसी चिपुनang pathema nili tamat halo non bangke cepaduk Vek nang puno ne bang cipaduk dek cipaduk lah he ote non bang asap so la serious amala sut bangke pan lo isolated ason si ceman de thak thak theman nijir putom ta ke bang tuman ta ko nang rom ke biong pen lapuan an lo la pen ave fan ta ave la suram lo isi table fan asu si cipik oksi hadak si palong ta ave palong ta ave mattress sila pusi ladak si ladak mattress lo dak bangke table fan cipik ok lo isi computer isi ta me computer ke nang sot matidi la so ta online hai ta classes angbong ni amal lason mat ko parani la bang exam ke ni actually bank si prepare matidi ni reserve bank exam ta ni prelims clear don lang the SBI PO ta ni prelims clear don lang amala la hini long bang ta main song ma sub so join ni ki play join ni long don de amala so adun thu la so ang bong long mat si secretary long ta woreng warsai klang ama ni sabra bang nang kol ni sabra apen ni punu nang pon nang kol lason dak nang ke Guwahati si dolo pot ko
hadak sakuri klang do lasut ke kilut apos ke nili da junior administrative assistant long se kilut nili so exam pidun ta ko nang pu amat to pun ini kan nili ke banking ini hang pike kali la pu damji ke hai amar exam pilo exam da pass zon derlo pass zon derlo enke prelim sa pass zon derlo main sa pidun thulo main sa pass zon derlo amat lapen ke nili ke pura nili la sipo muhet penang than ba mason sin nili a feel bang ke ekdam agrab bang ke la pu log dio non bang ke muhet pen ke nili nang than la media na thu ne ning dog la pu pi nili technical na thu download technical na thu pen bang thu lo puthot banking na thu pen non bang pure administration long bang jo non bang ke nili ke ante ini tu Karbi long live ke lang ratum han nang lin ben parjuta Karbi akhei ke jumi Karbi akhei ke simple di sialam la Karbi akhei ke simple o tribal angbong ke chingki menai pen Karbi long ke Assam district ke thenai la nang li Spanish pen ingjik tha non ke nilita kopi ma ka thek nang li ningjik tha non ke nilita kaning je tar ne ding lo last time ke nili 2015 alom si nili Spanish open interaction do nang kok mane hala sut interaction ke do ke hala sut chalo hala sut bang exam nili online class kori pen hala dolo la pen non bang ke asap thek pin ke kali lang Spanish movie lang pote arjudun thek ge isi sentence ning je that pen theni alam arjudun thek pen without subtitle ta chini dun do la mote nili bang communication bang ke la po ke chingki la ke atema karju kabuji pen nang di ka express ta ka prek mati di asi ka express bang ke nili bori lang puan ta nili good morning bunon good afternoon bunon kopi ma nang li mane sabut ding le na soni tha buenos dias mi nombre es Borish Ingjai mi trabajo in Assam Secretariat Janata Bhavan acha mi casa es in Tumpreng Mugasong gracias gracias porque no thank you अच्छा alam jumi odi latum Spanish alam hai jumisen pu ningje pu panglang ponchen ya latum kalang la solun la Spanish lo bohala la mala bangali ba kalang jibon originally la solun o kosong dia alun o mio la bang Amitabh Bachchan ben hindi bang se thang muna ka mat sining do la angeli tum penangan lam peli tum chethan ponlo nangli journey di kalang la sopi ke kosom se angke nangli lan Gulf of India mane Gulf of Assam di secretariat journey long bang koson no sinali la bang non bang ke secretariat journey pa nili nang chethan thole thot pa secretariat journey bang nili ke join ke 2018 home department se ke join home department ke munetum phan ke penangan munetum ke daming tung te de pa chief minister long se do nei police to makam le ter pikji lage lason la ben akam pusi puhur laso department ong sinili ke halat ni career job government job a career ka start sinili ke home department pen se ke start ki sungnai department pen sinili ka pangcheng home department ong dam lo ke cheng hot ke kalang mane ke matha pon bang ke sakuri sarkari sakuri long lo pot jo thang thelo chepareng me pola pusi munitum matha som se na so sakuri I step bang son lo how you became part of that laki latum Assam Secretariat Service tum exam ma methang chikonda okay latum methang chikonda yearly ma mate after 4-5 years yes latum hala vacancy along post laso ni 2018 na batch lo ni prang 2015 na batch tu lapen laso prang 2010 na nali konna pese arjulong lo je lason sonta post do newspaper no se theglo okay nili portal lo nili punuta bahini ta na vedal lo tema latum se theklong pase latum se nang than la son nili ga posa lam ta nili panchi ni dono alam okay so but then apil ludun lo ke nili moet penang than nili home long se ke join lo ko so exam mane hasut ke isi preliminary exam do lak bang ke hala ke OMR base lo OMR base long isi exam do la unlo tinang li kopilo la so base long mane kopilo ka do basically ke English dolo la pen common aptitude dolo la pen general awareness dolo acha la
nang lila cepa undun lo pute nang lipan call letter nang lepo mains pusi punang ko actually round 2 he round 2 long ladak si nang lipan hadak bangke then base lo hala sot bangke nang li English skills edi lahai qualification kon college graduation only graduation अच्छा it's basically government job ta graduation si kiri mati di patala son tak si graduation lo la pen la so hasudik pini kota son kota ST ke do ST hills pen ke la suhot ke Karbi pe nilinuwet lo अच्छा so whole nang lila so category ben si ST hills category okay long don total la suhot post vacancy bang ke 130 something though I don't remember the exact number but hala suang bong si bang pho ke reserve for ST hills da bang pho long ta ningduk meme Karbi ke ninuwet si long ni lima tha thema ningduk meme bukit ningduk meme lo thema nangli long lo Karbi penge ningduk meme puka ningje bang ne dila pu hena thema Karbi ang long ke ST hills atum pen ke Thenaya district lo the where itum se Thenai lo jat lo and besides the fact that we have I think population ta compare them to the kaprek ST hills tribe pen itum population ta ong lasi itum ana population ke ong itum ana develop ta pudamelo te chependak nang lo sit Karbi Anglong si anta altum pen sing thur chet so thekdam long lasi Karbi Anglong asona dem pen ke inut vet ke long dun ke la ke mission ang thek ke kalilo tema sita nilinwet long do na pot la bang ta isi anama ahil jume ke do pot se ke long do chilian ke lalo nang li japon lu mate kalang 2000 like 2015 na best long inut ta be Karbi 2010 na best long do sita 2015 ke dakta blank det lo nil ikenon 2018 so bang awareness ka be joini mate muni to tum interest avela so ठीक awareness ka be join ni puta punang ji awareness ka be join ni puta pune thema nili mithang ta hala sot bang ke chini don pa me nili prelims pass jera pisi nili ta main sapan mane ground tu pan nili ta ka porhe mane kachisik pami pu bang hala so ang deng pensi nili kachisik hala sot nili non kadagwe lang hora atom panta nili thaning tu nili Orissa hala tuma secretariat la son thakta exam konda Orissa question paper nili follow nili West Bengal follow la pen Karnataka follow la ke thoma state follow lo nili la son sik prepare pen nikopai ke me nili hala so state a pattern bang isiwet asona mat nili mesena marks pen nili chepa undun long chetlo nili ta chini ne mote la so lang lo secretary exam la son secretary recruitment do mati di youtube bang la question paper amukha lang lo mat la hala son pen se prepare don pen computer test ayu ta hala da koson ma teng se hala bang state pen koson ma son si nili ta prepare lo mat ko pai ke me on chet lo nalipan congratulations lo la nali khai angbong pen ke nangli tai nut lu ma didi koson no hada ko pipi lo ke claim nang ji ga nili mohet pen nang than beng nili first kilo cheng ke home department pulo ke di home department ke si la ke basically home a long si do ni home ta a b c do na si home a pang ke police atuma pan establishment ke lang nili nang than free basically la ke just la tum transfer posting to like aprek lam dolo mane it's confidential la department mat di asi ke claim ko pipi bang ke la son live la si mote la son lo police basically police administration pusi punang NS establishment lalo ala sot bang ke lalo kam bang ke dot emala si munitum enile kaning je kali ada home long ke siksak o idok do pukala tenali phange Guwahati rong supi ke DSP level pen chenglok amti nalang phange nang chini bu Guwahati mane Assam angkang ta penan ke cicini athema officially lang nangli tulong se nang ko mati cicini ke dolo penangan cicini do jat lo program ta nilita penan rap don long lo nili panta ke song pine dokok pesta me nili panta ka cini ne thema nilita cini pet penangan akam ke nilita karju advice nang kok dili jat nili pananang thalo nilita la tom handa rap don long kisu akam bang nili nang isi instance nili nang thaning tung ji अच्छा mohet pen la so department nong ahop joy ke kali tema nili ning do lang nili patai si office pen bang lo office nang lo ma chuding chat ason che thek long si chu pen ing mum ching te phroi lang hopu
baji office pa nang kita tanda baji truck elo office ki jut ki baji force check up mati di tanda baji truck elo baji truck a pc ni le office pa nang tet lo chuching te bom phone nang le lo non mat bang nang ji CM non mat CM file kiri pulo Wait. Inge lasut ke ni le ke chut office ki jon ta kimilang akimilang manilita ini a subject knowledge ta phalak a depth long pan mang ludon thek thelang matiti athak lak sini akimilang mate kang kachari don leng apot angge non manang hang lo dambi ta jog je nge John Secretary senang hang empar ke chief minister se file kiri pulo nili doguri nang nili chu ching te patang te sinili office ke dam Oh. Though last home long interesting no doubt the department ne I don't have any complaints ne ningkan it's a challenge but yeah it's a challenge and I accepted it and I believe I have performed it well. Do you believe your background is you are from a scheduled tribe? Yes, yes. Okay, Bangai already 50 years aprang si Bangai already bang khe tum kedi. Pulu ten nangli ko sono che thekdam long la so feel long. Nili la so la bang tum pupu kali inferiority pupu de tum je etum tribal la so henten pu la so abasu la so hormu bang nili life long chependa kali maybe I communicate well with people or maybe they like the way I work, the style of my work. I never felt this in my life. Thankfully, la sini hala ke isi meet puke pudam de because it happens. It's not that it never happened puke pupe je itum inglong aso tum pan ke nang kelang asap so they sort of look down pulai henten itum pan thekthi sinang tin pu. No, it didn't happen with me. But because Ciplang in some example cases dulu hai example dulu but it's not that ilason pute inglong aso plote lockdown vek pu pulam ta ho kalian ta nike nili ke that is how you represent yourself. Yes. How you communicate with them. Yes. Okay. And I in a lot of feel I feel like we are much better than the other tribes. Lalo that's the spirit. Okay. Nili hala so ta humang ta I was handling matter mostly Ministry of Home Affairs, New Delhi, Union Public Service Commission, UPSC, Ladakta, penangan. In fact, officers, senior officers, they hesitate to go. So, but I had done it very well. And ningkan isilogan ni kahit tabatay 4th roke official duty pen kahit nili MHA dam nang UPSC dam. Nang lipan human silason ke nang vebo. Kali human silason. Latum lang mana officially cepat jog jipan nang lipan. Nah ya ke pothai diu ni ke Karbi lora ki buji bopu ya. Alang tum jong sinang mat hapore lang tum si chok chila them nili ke charli long bin lo nili ke tek i bin lo. So nige jong si if their intention jong si alang tum intention pote it's their the problem not mine. So nili bangke I take the pride because nili Charlie long bin lo because not everybody has got a privilege. Mane hadak UPSC long nang Ministry of Home Affairs on our office long Home Minister ko nama itum ke do halas office long sinili dam si kachingki dam nang chithan dam nang. So it was a big deal for me. And I handled it well. So niki I'm happy. I don't know whether they try to use me as a human cell or I don't know. But like I'm happy. I think penangan nilitum Karbi officer punon di silam hai. Officer mane non drop chief engineer man lo pode. Ilitum akhei pan bange 1 year retirement dog fancy chief minister parlukrak or chief engineer parlukrak silam lai. Athema padu ulong li potum dadudu kemat hale ko dhogotum mange officer tum nane ne posting darang punon nane Sunitpur punon di Lakhimpur posting bolte alang litum phan mane lahai tribal aso tum phan ke li tumang bong chingwai jom na lahale toy na laphan la so pek na pulason penangan lamar judu nong long do jaga kisong do jita hai actually it's very important to how you present yourself nang koson ma nang kachingki kacithan nang kamta reflect o nang li file noting po nang li jong sikit talk mesen nang li point to point accurate talk nang li precise noting peep tech lote I don't think so nobody can ever judge on nang pinina based on your nang li copy tribe man nang belong nang li I don't think so they can judge definitely
Nili ke don mat ke thankfully I don't know nili more future alam mang chipu take de lo but thankfully I haven't experienced this. Koson nangli when you go to your native village like Tumpreng di Tumpreng dam lo polte feedback koson lo nangli family relative friend circles when wrong the doji mandi nangli jirpo jirpi to how they look at you. They are very proud of me and I have to say that I think I'm the only one from West Karbi Anglong district to work in Assam Secretariat. Oh. Nili nuwet cholo alam bang so they look up to me pan nenging cheteu la pen kama mukha tak pine ajada issue ta me nili panang puar nili department kalino ekalang no and I always try my best to solve their problem. Oh, thanks. Acha penangan lang mi tum nangli career lam li tum chingi than lo non bangke nangli Greater Karbi Student Association penangan ningkan dulu establish di pen lamang so establish that pen li tum Karbi student tum phan just men angtan ke charli tum phan penangan isi advantage mate ali isi unity di jada hints tame isi paprang lu mate isi kache song isi moment thek dam long di si nangli laso mane laso platform long nangli as a youth di nangli officer penching lok nangli samit dak GGKSA long advisory laso along kachir abdon how you cope with all this? First of all, it's a privilege. The Greater Guwahati Karbi Student Association, a song upon it's a student organization, no doubt. But a song put a team upon nili advise and long isi like isi privilege pusi nili. Athema puda medo telitum karbitum ke asap ke thek chat kiri chat atum pusatame Guwahati si penangan tome kasar lidam hadak si athema institution ta akimi chot hadak si puno Cotton College puno Handik puno Guwahati University puno lapen kapre engineering college to medical college to asi lason atima phan dili ke advice pon long ki lead pon long ke isi dili privilege lapen nili latum long isus nitum ni kachira abdon ke chengsi ke nili Karbi Welfare Society Guwahati puhala isi la dakala bangke isi employees of Guwahati hede Karbi employees of Guwahati employees the unvancy isi Karbi Welfare Society pu KWS Guwahati like it's a kind of NGO. It's it used to be a registered NGO but not and it's functioning as this thing but our main responsibility lies with liaising with the student body. Man lies in itum guide pon ajat pon nitum charjukri ajat ponoi like a parents body. Oh, parent body like exactly. Oh, okay. Exactly parent body asam lo. Pen latum pen sini lita first KWS sang member pola pusik student tum nang hang data guide dan bom lo alang tum athema nilita Jethan tunang kokpo nilita prang Dibrugarh kachal liota hadak Karbi Student Union puhala suke Dibrugarh president ta nili ningkan hini chola amala si hala high experience pe nilita pinan koson si student association kasulai nei ma keran nei ma process koson son ma pisi claim te message ma lai idea ke do pot nili long tawang wang la tum nilita lam jai pon atum man Jethan jimo pon nilitum we try to find out solution for things so lason la pulo ama next time when the next recent when there was a review and the change of the committee la dakadi la sot nilipan sila tum nang jong pon no la pen nilipan si advisor apu bidisar apu bangke nilipan si nang pilo hada la pen nili bidisar mande rapi ke obviously the credit goes to the student but they have done a tremendous job recently nangli hala Kuwait exam hota me hala Kuwait la CUET hedi recently exam hota me la tum GGKSA suma cepat duk piklo in fact la tum ada Karbi hem tu nong sila tuman kapado adem ta kapathik bi itum kaching hon akhei CM sar tum kapine our sai en ponsela tum hadak kipadoji kapachuji apantala tum penan lo claim lo la pen la tum an konan se tema first time lo matidi la so exam bangke kasi pinangan na student tum bangke atok anu tum pen bangke chini ne dat dokok dahai atema center ta dakabe Guwahati chot e Guwahati ke bang mi ke bang cheng tum ta dopik asi ala so they had done a great job la tum ekdam smoothly lo la tum GGKSA somato man choro je jokje choro re hun e la tum hala tum man tapak na kona si la tum institute ma hala tum pon lo jat lo la tum han
exam papilo exam pachut la smoothly conduct kan la tum claim la pen la jot kali la tum in fact every college la tum ame thang unit la tum che chelam la tum la da cotton college puna cotton college ai unit long tam la tum copy ne cotton college long admission related pine pura tum helpline chibi la tum help desk la da copy la popo admission ke anda ma hota la tum help desk tabi helpline de chibi la si they have that good job, and this is what we also expect from student of Karbi student of those institute kalima. Tema latum ke ituma future do pusi tum ke jahok bonang po tema latum they are the future. Gohate lada gohati pupilo kadagwe talo, but people those people who are mane kapilo po cotton long son kachali long handik long son achali clear latum man ke iditum they are our future. Gala. अच्छा नॉन एली तुम चेथानो ना GGKS से अलम ले एली तुम पुरो चेथान अथा अप्रांग एली तुम लंगनाम लो पुरो ते असुर के हेमतु न वेलांग कर्बी भवन दोलो कर्बी भवन लोंग टा रूम दा अवेलेबल कली स्टूडेंट दोपन के मम्मी के सो तुम सीट दाग दाम दाम लपेन VVIP CMEM तुम सी दाम दाम में ले तुम समेला सो pensami student tum penangan adim che jogduni phan borilo so pike Karbi hostel nang manodi silam ke non ta kibu parlam li Karbi hostel da sit ta isi limited pulote GGKS non koson lo alang li tum mane daily ke kop la so problem mokha di student tum phan alang li tum koson si alang li tum as an organization di koson si chapati pi pon lo Guwahati son adim di ऊपर ने मैक्सिमम स्टूडेंट तुमके के 40 50 दाम पो ओके धोक तुमके कावी पिन पिन तुम ता दाम पो बोलो ते ऑर्गेनाइजेशन ना काम दong क्लेम दुन पो मामरे 40 दुन पो मामरे सिटी लाइफ तों कोप दुन पो मा थेमा हदा के मुनी oh lalu pirte dada ke city life polo te metropolitan city polo te ingbo de da dolo di life ke ada ke unpredictable di henodam dak ta do di medam sentom ta dolo lalu lasu maya nagari punang kong le koson non tela GGKS tum non ke do bom pen non alang litum koson struggle man organization hin kona si alang litum ke claim ke dam along ka weakness ma mate ko PPC lang litum claim pon nang lang ma pen koson si council tum di patir pi pon nang ji ma mane mission generate income generate pen cheng log organization funding pen cheng log di lai alam nang lin phin pen ko pilo ka thek dam long see the struggle is real GGKS som kalang lo cepaduk olo la pen ke ko alang li mo het pen kaning ji hostel asit ke dorde like it's a issue which has been going on for quite a long time. Council autonomous council has taken steps but hala so bosu hala itum hala so station nang le lang non mane itum mane che dor flup lo munit non ke mane pinilo pu ke do adem ta bad lo la son abang ke non mat ke avela but I'm pretty sure and I'm hopeful with the Karbi Autonomous Council they will take all necessary steps to build this upgrade the hostel Karbi hostel hedi lapen suar lo tum pantame girls hostel ka break do sonte penangan akerap do ipola so demand bangke lag demand ke pinia demand kalilo GGKS tum da nili prang advisor tum da chini po alang tum pata ke duho tamil higher demands ke kada kala tum please to lapen non nili dohot patame nili unan kila so latum ke mang bang kapachun tekji panse nili da ke gaidon ji athima eli tum khejong se paprang nang polote education chalomate education na hin jong se eli tum student atum phanjong se eli tum priority pipe RD pipe di kalili kalang lang council afan divert tabaret mote eli tum education na hin first and foremost labang so priority people no sonte non angeli tum akhei sa matching thuro po pusi tum mathadam nang ji sila so hin mang nang li pilo puji lalo council la paneli da kachuning ribang ke do kokpo la kachuning ribang ke latum student long demand la bangke pachun sirak pen pini pote latum pan ladet kalilo hostel pudet kalilo ni ke pudami bangke ka prek scholarships punoi ka prek special scholarships bang introduce ya pornang lilo not just like the aprangason HOL in technical charity taman isi lump sum amount pi tho medical charity taman la pukali in fact for other curriculum satum ka charity taman tame I think I would suggest that like I would in fact request the authority that asapsula taman positame scholarship scheme hai by introducing because
pudame do prote bang adim long prote scholarship bang pathipik. So maybe at some point I feel that itum long scholarship apini bangke a trend bangke itum ansusi itum behind bang tuinang lang achirap nai dopik lang. Nasihalat maybe government should start allocating a separate fund for the scholarship and all for their upliftment and all. Tapi ladat kali kaprek la tum pantame isi hadak do tum ke chini tema nili tum ta advice pidon nahi tum ta advice pidon anta nili pente expert amli tum da dolang expert pick tum da dolang hala tum hang pen counseling assistant bang adi counseling bang not just pine pukali non akimi session ke chengpo ba laso course ke jola laso course mas graduation tanglo master kurinang po laso le counseling do chot po bang kali counseling should be a continuous process. It should be every quarterly putami isi counseling from manakithekakiri from different from IIMs from IITs lai munitum one pen career counseling because government job it's not everything. It should not be everything. Kasi kaprek Dagli perti judi kali. Kasi lahay kaprek experts sumpen bang opinion pa share pote obviously I feel the student will benefit a lot from such schemes. Allah. Litum penangan JGKSC alamo istamil tum chethan lo. Lasi litum council phantai litum pressurize nang podi. Athema lamai tum phanda fan BP lo. KCS tu mana fan BP lo, Karbi festival fanda fan BP lo di, lason ta film society tu mana BP lo di, lamai penceng lo, di asona kaprek tu mana fan mukhalang di tum BP lo, sona lason pun penang lipu, son lai tu scholarship hin jong student tu mana laso priority P lo pode, ili tum backbone ge lalu madi, tum student lo madi di. Ili pudam three bangke I would like to add more. Because apirti sinon ke kacilar lo matidi sehala HO litum hala a policy sa mukhabang when you want to attract the student and guide them to a particular isi hormu proteri I think we should change our approach itum arta do muchet itum senior muchet atum si maybe we should all from all section of the committee we should formulate something maybe we should make a committee sort of thing, do a revision of our whole student what are we providing to the student and on what we can provide to the student. That's all bang isi la tum review do pulote I think that could be beneficial a lot. Lalo ngeli tum ke organization amen manako politically involved unde namasi da ke kache thakta isia reason lo eli tum akhei ta kaching thut di student atom hanmange si mane kosono upo mane drawback mane kosono mane apichiru rong asonse elitum thek ponlo student angbong sta me di student organization polote elitum lahai si kematha ponang ji di student ko sonse kapre feel along moname ko sonse career build up ji ko sonse education di ko sonse elitum paprang dun ji ma ko sonse kidukela student mana ko sonse elitum di upliftment men chenglong hai elitum kematha por che phalang no si non mange political ale mate no isi lason da elitum theklong elitum akhei panisi drawback responsibility lies with all the isi particular or association of ke jongdam kari it's like Karbi tang te Karbi person tak si la si responsibility lies with all association because you are nang litum si songjalo nang litum si student leader lo asi every person who represent an association of a student community or something the responsibility lies with them. Exactly. It's very important for them that alang tum koson si alang tum juniors tum pan ke Japoni ma that it's very important. Lalu ili tum penangan alam cethan lo penangan por nang lita ke dam nang jin eloving la se non ili tum cethan pon nang ili tum youth di penangan youth tum alam ili tum cethan pon me kache song dai si latai si apor nang lele ni kache song dai si apor do kache song
kachisong da isia chepon mom nang po thema iltum akhei ke moment pen cheng log ason kachisong lage juruni lo di sidame la so kachisong long sameli tum student atum di la copy si yud atum copy si kaita isi focus donang ji khei phan matha nai longri phan matha nai bolde iltum akhei angbong penangan non son di dak di furong so pita ilitum theklong lo yud atum non herao so maratum si arms nanine pen wang po the cold blooded murder drugs the okay, human trafficking lahai non son la honey trap lahai business si ange la car thief bike lifter jo lahai gang si ange la drug the lahai si non ke illegal arms the lahai si focus on yuratum pulte ilitum yuratum ange non ipu parlam ne tum ke sangti ar long ke to non isia por ho chiklem long choi inglong jon di inglong do tiksi ilitum ar long do po after 10-15 years what will do di especially our youth jong si iltum education na natta ave puta ave pupong iltum penangan student tum mangke iltum theglong ane after matriculation di kopisi pursue nei ma latai si focus avaidity di apor na simple graduate korim la so pick kopilo claim po mane like outpenge lang tum mane towar pen he chingbo deti anke kopilo nang lihin pen suggestion you to tum I will come to this kechengsi ke the issues because non bank ke social media a generation pen non man ke la si a lot of the problem is with the how people has been using social media because I can see that it has become very toxic the lifestyle which hadakapaklang ke and it's abostu bang it's very easy to get distracted from your main agenda or something because everything is on a scroll nang lasso nang li fingertip and next scroll po it change the entire thing non mar kang nek theklong po asap sapre ka chiru theklong po hala ko pin ka che theng theklong la swipe asap isi chomate di la say this has caused a problem creating lack of concentration edi hala concentration ka focus nei which happen to be when you read in black and white nang li black and white ka por here books long por here pen hala so pang ke a difference to get easily distracted when you use this thing so hala tak se hadak ke la ke use lo use pa me pulote la bang different thing but I know what I have seen and observed is that people are not using it for the right reason. I don't think so this was why internet ke kaselam ke I don't think this was the real reason why internet was invented lasi nili hala sot pen last time nili cotton college long pen handy college atum fresher farewell hota nili hala sot ison alam ningje that itum particularly Karbi Anglong because I even I myself is quite active but ni bidana mo yan ke theglong pulote that actually we are giving a wrong message to the youth actually so akime content ke share nahi adim mane negative content se ong mana nang li thekdam long e kachi there are lots of things we should be proud about in Karbi Anglong li pong pen kaning je son se akime alam ke tok nei akime alam kachini nai ni akime adim ke lang dam nei do pick Karbi Anglong lo anta munitum laso pot pen divert si kaprek isu long si halada igni lada kachi putot long si do ko lalo nili ningjip lasi elitum ke lang bong lom le la WhatsApp long le la kalili galang lang video circulate di osumar kidnap ta ho la hai lage koma operandi koma lo tong ke claim lo ne chini de lo sada la so mu pa viral la join si iri donge kang thilang so jame phangadong po lampen me sena muni tum hase elitum ke apranar mudel lo mate di ta kichok chike ko malo ili tum ko pc hala dak screen long ke thek long ma ko pc message nangeli ma hala se ili tum believe dam lo mati mind long la se so concept se thap chok lo mati je la so na munit wang lo pote ili tum theng nang po chok nang po di iri deng long si aine li tum si chen nang po la son se concept wang long mati la se online po harmu ko an si li tum en nang jima en nang ne mai tum thek dak lo mati non pe na ili tum charli le polote lage ili tum hana ken hok thep la kalang ahok ken hok thep pik la so harmu la si nili
I would like to tell everyone who is watching me live, watching us live, that ala itum I Karbi Anglong an bang tum serang long putapu dak nang li Serang long putapu ajat ta nang li dak pine ka chutiki pusta me ajat ta dak keman me hormu ave ajale nang li chutiki puno aja noi lang roi lang jeng do ajat ta we are resourcefully very rich itum pura itum do ajat ta itum chitpat dor plup sok re chui ajat ta ke chu ki jen pen cheng lo ajat ta itum do lap. So we should focus on what we are good at instead of what we are bad. What we are lagging behind pencheng lokte, we should focus more on our positive sides. So I was encouraging the people that instead of writing, oh kachisong ta ington, kachisong ta do bompo, kachisong tom ta dolo, kachisong tom ta dolo hapata, la tom ta claim bom lagi claim kedet kalau kachisong song dia tom ta kachisong bom lo, hemprek hang nei te hemprek ta hang bompo. So lapen alogo ta isi bangke we should also focus that we are itum kason kali je itum thang ta we itum along ave itum resource ave thang ta ave itum chulong lelo junlong lelo pubang alam bang kali itum long ke aja ta to class we should try to focus on the good part of Karbi Anglong. I was in fact encouraging the student to write something, write a good thing about Karbi Anglong. Halale che share put it will create a positive mindset among the youth. In fact, I would also encourage that the loon ke tok putang aprang ke when we were young, lasot ke Karbi Anglong ko ane ki me itum serang long lang roi lang jeng pu ke tok atum ta do halasot ke anta non bang ke lason ke tok tum ta jum hek son it hek long. I would also halaso fraternity tum panta I would encourage them to write more about the good thing about Karbi Anglong. And it's not that itumlong kakyu kime was we don't have good thing Pukali, we have everything in fact. Yeah, I'm a proud definitely. Karbi and we should be proud about Karbi. Yeah, definitely. We should focus more on creating a positive content. Also content and so that this lesson pini plote itum I think this will somewhat divert the mindset of the youth from all the negative happening. Pine pente instead of lahai ban culture to gun culture to lahai pente tum ko pine tum positive pot talk plote. I think that's going to help them in the longer run. Sinili mata. Lala. Ilitum penangan alam cethanodi lase nanglipan nitum Karbi Anglong live pen anso se nangli hang songgang tui la pen itum akhei phan anso se man peng evan pi bom thekjia phan nangli phan anso se rana ma hejme pajirlo lase kijusi nangli hin ben pine pu hilang ma nili ki message from you pudami bangke la pulo non kecali tang det pen hala penangan itu mau ke la sakuri ka chonghong la so a fees long si penangan. I think more than 50% of the youth, I believe more than 50% ke graduation tangelo ba chali tangelo sakuri long lilang pu a gap long laso gap long laso gap long ko pi claim te ito mapan amithang jongjong ali chota kali Karbi Anglong anta le do ipu isi soni alam nili isi soni man eson alam nang kadawi pan kapachini kang to mangela pulo je actually government long a scheme topic for employment generation a scheme panedi loan amo ka subsidy loan government ang dopik anta penang amo nito me chini ne that ajo enesi itum amo nitum ke itum Karbi Anglong pen application ta ledon de long dun de that titilo penang high subsidy a subsidy kali 30-40% subsidy alone to provided you are generating some employment among your own tribe and you see small scale industry long ta dolo la penang litum hala food preservation long ta penang scheme do laya scheme long I would encourage them that kadog weta mobile ke dolo pat kadog weta internet ke browse lo pat lahai ta government of India long scheme do pick and the amount of loan they're giving is sufficient. Good money they are giving so that you can start your own business and you can generate employment so that you can help your community also, you can help yourself. And if you keep on doing this, then you can, who knows, you can be the next billionaire. Exactly. I would suggest that I would encourage the youth to also do a little bit research on the schemes that are being provided by the government of India and also by the government of Assam so that you can take the advantage of this. So there are lots of schemes I am saying.
sila thay lang pen nang litum da choy pride don tha itum long claim me ta do pek lang itum long claim me a project ta do pek ji la sila hai project long lang tum pinenon la pen jong se ko pine nilihin pen akirap nei nang litum secretariat long wang manang litum hadak si daksa stage long dolo la hai punen do pusta nili det pukalilo nilitum karbi fraternity ko on ma do hadak litum secretariat long tame nilitum nang litum phan nang che don dun ji nang che rap dun ji so that nang litum hala so war sa choi entek pen nang litum jong la pen karbiang long arada phan nang litum akimi claim thek je phan lapan pen pusin elita pang to ne ko po churu lo katak we phanta thank you so much karbiang long life okay anali phans da me akiro pipa jir lo thema lang li ge litum akhei angbong ke Assam Secretariat long alang li tai nud lo morengang hoi ke long je palong don bang phul pen alang li ge GGG se Greater Karbi Studio Association long se me alang li ge advisor lo la se alang li kima tha ke mesena joini alang li khei phanda nong me wan lo la pen li tuma khei phanda yur tum phan jasmet alang li ko anma alang li experience ke do pen ko anma alang li di ke cherap chitu pen chenglok alang li son anso se padosina pen anso se pumen pulo ko chete padin ngam dan tenali phan karbing long live labang so studio long ke bang pen nang li jumisen nang li experience nang se share thek po nang li phana khero pajirsi pini labang so jai mek la leng ton poni khong nang ta dun karbing long live khelang ratman kardom chi ping na Kardom. Kardom